Yambere nwithiritwe na kiumia gikuthongia nkugwatio geni kirenteto chia weru njuma theba nkurikanie tigere ntuko mugwanja kimbere tukinya kiri mambura jatwine chietu mukondo joyere kana wenda twine chietu season 2 mambura jaje rigiri kwithura jakigite kantari kinyanya mweri jwenana mweri jojo tukwithura tukianjeria ntuko ya rojo bokubatara kirigwa mutegero weru TV ni gutigira uguscan QR code ire kiri TV yaku kagitene gaka kana withdraw kiriungira mutandao jo weru www.werudigital.co.ke kuri na bioria komi bibiotho birokomba kwithirwa ugitia guchokia na wabichokia bogwega omba kwithirwa kigwata kanya gake gaga kwithirwa ugichindira tigiti ya gutweka umwe baraba komba kwithirwa abakigunika kana bagikujera mambura jakimiro jaja tarara kwithirwa jakiono ithiro kibanga kurio kenda gukujira mambura jatwine chietu season 2 onbetagwa ntinyari Kenya jane jamaja tukubanganirete tukubona arua kirinteto chia weru njuma Yareto kuthurania kirinteto chia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria mwanya rio CS Muga kurunga manadhirikari bakioria miru batata wenia siasa. Minister Murkomen gutetera rwarero rais wegoro akiugaga kuonania mwerekera jurajo agirikire ya Kenya. Arigitani kaunti Tharaka Nithi gwetana mbere na mugomo na ndicho gitonya ntuku ya ithatu. Narua tugakuretera gichunchi kebithatu kia rugonoro mwanya uthongi bobore. Teto cia weru kugwatageni wakaire morin kiremi no monaniro mathithio tukubona arua tukenjeria nteto chetu atongeria mwanya rio minister wa roje kirithirikari nene Eric Mugabo ugiete batuma aruka kirithirikari na bageta na mbere kumigwata mbaru bakiwa gitekia munini wa rais kia Professor Kithure Kindiki kithiretwa gikiguna Meru na njira nene na wakiaria ura wari governor wa Bairo wa county ya Meru Kiraitu Murungi ugiete baraba kiba kundunguna niraba bethiro bagetunyo ite kirithirikari mutugikare na report yeje Tungeria mwanya bakumaja Meru bakiaria kiathone kia wikira kithomo kiri skuru ya Njogune Mbundi nibona nite wikira thirikari ya Rais William Ruto bakiuga no yori na mirandi ya weti na mbere na nkuruki bakiuga no thirikari wigwatirite DP Kithure Kindiki gukwenda lami uyekerwa ibokwenda rojiro uyekerwa okieni njara mbone na ndira thego kwenda interview biekerwa beten karombe thirikari ya Ruto na Kindiki beten karombe mbeca no aikoronge ogamba utonge ogamba toe abodi ni baba kwenda tutamba do bachoka tutamba na ujuruthira na ramithira. For this time be very keen bomenye tweet teoriko no ke bote boganitie bwega take your time tore na mwaka jomo tutigeri jo gweta kuringa kura thogani ya iteremwe riare mo thogani jaire ma thogani maita jabato before we make any emotional decision as we do our voting. Ikuga William Ruto waigwa twa muringira kura hii Ameru arikia gipindi kiawe where he is going to step out in 2032 urio ga step in ni muntu wa erieje ugwitwa Professor Kithure Kindiki. Gideon Kimathi abisa kumobisi na DP Kindiki no Renanto Moeje kiresi Yesu wa Roger Kimuga idaga ikiria CS Bangi barutero rwa kirima itukwenda kwigo William Kabogo akiaria na weto muririkani yungu akiugaga antu ibatia disrespect the Deputy President of the Republic of Kenya. Itukwenda kuali Kinyanjui sauti yake ni gani? Itukwenda kuwa Mutai Kagwe sauti yake ile ya wakati ya COVID imeenda wapi? Ure rukwa kwaria ai protect gete kiatu ina kyo kia mwathani atwete
tunataka tu protect sisi wote. Kirekera itomoronge na ugite gutewe Meru kuromba gite kya NDP kithurano netwetete ndi akiuria niki bakurwana orori kuthaiji mono akiuga atongeria bau bakurwana we ni muthuro bari na juni untu no kabengirwe thirikarine wanda bachuitebia kuthiruka nturene nandi turitiore oreo tutige uno. The politics which we have in the Meru is politics of resentment. It's politics of revenge. Nichiro. Na bora ile buba yente kwa wawete marito yao bali veni one by one. Baba ina tumai kenene sana Meru. Baba hivi kali na bagitate engwa. Bunge Kimathi na Kiraito barugora ware dibiri gathiga chagua ona koringa gituma kyaweke gisiasa atethiro arinde bene kithurano netwetete ora thiuruke teringi the yantu etumenya kionyo iki ituije very clearly ke sheria Kenya atirunga makura jia 2027 nande muntu ende nyote thiro inde bene re aturingithiria ituma kiae tukimadi abwiranda la buthikiria baba ulinga ituma sana Meru omba kwira batende bene tukwira na nande ugo thuganite mtuno karingira yi wakinyo karingira wakinya de bene oame no nturo reinagira ateo Muthiene CS mugana gwetete thina ya Meru ni kwithira bati na ngwataniro bataro bonde bare amwe. The greatest enemy to Meru is disunity. The biggest enemy to our people is that they don't stand together to be counted. 2027 will come to you. Nako nyabange bakilokete. Umbere ko ina mara irundune na weta kilomita 300 ina rais yoki ukinya. Meru tumesimama kidete na hao marais wamepita. Now we have a stake, we have skin in this game. Tusimame na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki. Kiripotrande tosha Weru Juma ria kwari eto ni Mutugeng Kare. Tuketana mbere na tuingi na ande Minister wa Ukaria Bwandene na mibango ya thirikari Onesmus Murkomen ethiritwo agitetera rwaria rwa Rais Ruto rwa utuku bwegoro ari ugite Rais ni mutongeria uri na kioneki giki gakia nthiguru ya Kenya nikyo gitumia Kenya bakubatara kumwa kibindi kingi kya utongeria. Murkomen akuthingatene na atongeria bangi nkabo kire mamura ja kuthambecha ntere chembu taureta mwaniki agututariria nyinyi Mheshimiwa Minister wa ugiteri thiini wa bururi niwe Kipchumba Murkomen ni uragwata mbaru riandikithia ria muthamaki wa bururi niwe William Ruto ria kuongerera utonga wa bururi. Arauga Ruto gukorwa na meciria mauthii wa na mbere wa bururi ni kuonania ni mutongoria mwega uri na wega wa Kenya onthe meciria ari make na uguo akauria andu onthe kumugwata mbaru. That is why a more visionary leader must guarantee the right to a better life, a dignified life of our people by investing in better food security, investing in better healthcare, investing in housing, because this is a constitutional right. There is no, therefore, what the president spoke about yesterday, about the future of Kenya, is to speak about how we can expand our horizon, think better, think about a better future, because we want to give our people a dignified life. And I believe that what the president spoke about yesterday about the vision of the future of Kenya is extremely important. It's not a secret. Guku akiuragia ekari a mwena wa kirima kugwatira munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki giturwari giake. Ino ni vuva ya teti ngurani kuonekana makimereria giti giki mata thiini wa kithurano kinene giukite. Hakuna shida Profesa Kindiki hapo nayo. Shida yenye Kindiki hapo nayo na ataweza kupata huko mbele, shida yake tu peke yake ni kama nyinyi mtamwachilia. Huyu Profesa Abraham Kithure Kindiki ni kiongozi shupavu, ana uwezo, ana tajriba, ako na akili, ni profesa
ni mpenda Mungu, alienda Sunday school na ni mtu anajua Kenya inaweza songa wapi. Mimi nataka tumshikilie Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais ya William Samoei Ruto. Mwenari wingi ni uravesa na mukana kuri ateti aria maratumira imwana kuruta mbara thiini wa micemanio ya giuteti. Ni urauga uyu ni mugaru na watho na kuria andu onthe gutigira thigari wira wa kurangira andu onthe kundu kuonthe. Watu wanaongeleshana, wanasikiza na maliza, tunasonga. Hakuna haja, naomba wanasiasa wote, kuna haja kutafuta goons na kusema tuta recruit vijana. Kuna mwingine anaongea hapa ati vijana wa Mount Kenya, nataka nyinyi mjitokeze tukuje tulinde sijui nini. Kenya, watu wa Mount Kenya wamelipa ushuru, watoto wa Mount Kenya wako kwa National Police Service kama watoto wa Kenya mzima. Hakuna mwananchi hapa anafaa kushika rungu ama crude weapons kufanya violence kwa mkutano yote. Ariti miari eno ari mwena wa Kagari cukuru thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria arai na gucangithia mbia niguo gukiriria cukuru uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nabo arigitani kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni batonyete ntuku ithatu ya mugomo aria bakiaria ngwataniro ya kiama ya arigitani thigurune yonthe baugite thina ni ati thirikari ya kaunti ijitithiritwe ikiingia mawira ne jayo kiria arigitani baba na ndi bakiuria akari batikethira bagita kirisibitari cha mwingi gucho tungata ntubo batengugine. Martin Mugambi na ripoti ije. Kinya bara tinda kuthiuruka tauni ya gicigo mbunge kia Maharati Ochogoria rwimbo rukuri rumwe Solidarity Forever baba agitagia kiao na nkinya kioto kuma kiri thirikari. Ino eri ntugu ya ithatu ya nurses kana arigitani ba kaunti ya Tharaka Nithi bagomete kugwatanira na bara bangi ndeni ya nthiguru ngima nonto wa matheta kathumba. Na aru atwe ntuku ya ithatu ya mugomo jwa nurses bonthe ba Kenya. Tharaka Nithi yena intimidations nyingi cia kurasimithia antu bachoka gwira, lakini tio twauga tutichoka mwankaria tukaruthura mantu matukwenda. Na mantu matukwenda ikimwe simbiye yetu ni akamatete mantu mamaingi na enu bacha inenye muthe ngwetegia roba ituchoka wira. Munthirire Fabian Marigo mwandiki munene wa kiama kia arigitani kaunti ya Tharaka Nithi mwiti Joshua Oranwe mukaririete na Ruben maingi moigi kigina bakiuga kuma mwanka wa 2017 ngavana Muthomi Njuki ataro ingia wira ne bwago. Return to work agreement ira ya chainire mwanka 2017 ira ya tureaga gento gitawa risk allowance. They know arigitani yuko bayagerwa wirani muntu akayana timbia ukemutirita kwatithia wego kawatitigo tukawati murimo uri wirani wana ithina wabainge for example go kwigwa tutina mende ko insurance nyembega yombo tutethia kwa uturiuga iba turi risk allowance mbega ira yomba gutetheria nya ukegwa tena kaba bwa wombo tetheka. Return to work formula 2017, that is 10 years down the line tugwitia gintu kira twabati kunenkerwa na riu kwina iria yariritwe na igetikanirwa itigaritie gucainwa turuga ni cainwe na mutaratara jwa muriti wa ngugi uria aandikagwa uria promotagwa na uria itaga ngugi jurajo gwetwa scheme of service ya nurses ni rasima nayo Tharaka Nithi County ime accept na yambiria kumitumira. Ya muthia baugite ya kariba kaunti ya Tharaka Nithi batikathima cibitari ma mwingi kiri kaunti no nonto matikuruta wira. Thirikari ya Tharaka Nithi no mwanka itikire nurses bara batikiria nurses kenda bati banenkere barua banenkera mauntu magita nurses na intaiti bara batigito batina promotion no mwanka ba promotwe mbere tucoka. Kiongera nkuluki ni gwikira mauntu mau secretary aria mbuge sara allowance ni mbesa jetu na no nginya tuliwe. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara Mbitagwa Martin Mugambi.
akari kumantere cia kathwana ibachietete na kuinyiria bo bateta na mbere kugwata mbaru Rais Ruto kethera atigweta kana kethera akeberia uria ni munini wa Rais Kagitene gaka Professor Kithure Kindiki ta munini wawe kiri ithurano bia 2027 bugite bakurigana niki ODM ikwewa matu na Kagita kiama giki ke ODM kithiritwa kiri rutere rureka ari na siasa achekonaniria ati Professor Kithure Kindiki uria ni munini wa Rais nombe kwithirwo anjiritie gutunywa amanya mage kiri thirikari no ta munini wa Rais amwana kwithirwo kinyano withirwo ari gwatini bo tunywa gitiki kia munini wa Rais ende na bwakariba kuma antere chekathwana baina maoni nkurani. His Excellency the President na heshima kubwa sana akaniba ate mtukuruta Kindiki bagaikira mtodi na ukamya Mount Kenya na kanyamuka gatigere kanini obe tukuditwide no tukindiki veli doreto no traidete goro no atomo Rais wa thirikari no na itutabura His Excellency the Deputy President augire mitoko tutapigania serikali tukiwa ndani tutiomba kuma thirikari yetu achiririe twakanyomba ere turekera tubangi bomba kuendelea hapana enu kwa is a serious mistake omba koda kutunya gite Kindiki gite ita gutunya mathana warire ngo twakwiriria ilo kwenda guturagira mwana wetu waturagira tukathibu na kaire Kindiki dia na makoja mariku ona ODM riwe pewe gite anega poke ke minister tigete kila sima pewe gite kanda deputy president oga ngenda akarutwo ogo atigo twachapoti yake ndiga twira na chapoti dikinya matiangi Tharaka-Nithi yena Meru na yena Embu nenu cieta wa cionthe cikurasi combine wona ruta Kindiki ometwe tukathie Gachagua tumutiganirie aringe ciacha na Njaruo tienda wetigeria Kindiki ebera giteni nuntu akaya kwebera me atigotambua wokube ende enda bwega kanenda gukaragua ari we Ruto nendere na ntu betu lakini kama si hivyo tumesema ni one time mwabura twamukurukirie na kura cha Mount Kenya chonde tumwete Gachagua akuruta Gachagua Kindiki wetu no akuruta kuma Mount Kenya one time nondu wabura twamwete kura no buto kamugithia wogu ODM nene kwa gitege twaringe kukia munini wa Rais kana nkero tigathuretwa munini wa Rais igasegwetia thina thirikari ni arutwa Boba liuga kaya kwithirwa kiama ya ODM umane kwenda agutetheka na kugwata mbaru thirikari ya William Ruto ikaba bakathina mbere kumigwata batakureta amantu makuga ati bakwenda giti giki thirikari ni Kindiki achiririe kuma mwambirio a sacrifice akithia akirutha amantu monthe na tumo Rais twaringa 100% Mount Kenya region kwa ODM ndo barajire goro kurutha demands yanga ambassadors and so forth kaba giro batosha kai kanyamuka baina kyo na barekana Kindiki aroni tugwitigeria etho ni gitike ODM badeko kya Professor kenda na bomba kugwatira thirikari badutethia kunenkera mteta wa Ruto kula ODM kaba pegwa gite kingi kago tarite binge biriogo bapewa maciesi kana bapewa ite binge biriogo Kindiki na thino ri na iteku ODM gibenda cha thirikari gicapoti ithungira ndeni ipewa ite binge tatia kende deputy president akiendelea kale wa wali wao sasa botire rarige wacha bote abena Raila batatu cha boti ito akerokire kuma kathona chuka gamba ng'ombe Peter Nicholas Chabari Rietwa borere taura gwa kuga guntu gukumu kana Rwanda enda mwana bo kuri na guntu gukwingi gukuthongi kiregisho gugiki kure gukarimirwa bobuga kana kuthogo gitumiru akire atari omba kwithirwa ugitware gishigo giki kana kinya thirikari county ya Meru kwithirwa na kigina gikega kana gikinene mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi nombita kwithirwa gituretera gichunchi kebithatu na kemuthia kia rugono ro mwanya uthongi Babure. Kiri gicunchi giki kia mwisho itugucokia kiuria gia kana thirikari nigerete kuraithiria mirandi teno indi ansa itaka thirikari teyanirite muno mantu mama nontu nkiaraniria na akarikiriro kia ikiri thirikari batetherie gukirio thongi bubu kaingo bureta mbeca na nkuruki bureta twanya twa wira muno kiri ayuthi inkwenda kuria ekwirwa ni kubuithwa ni atawakarire nontu ni eritherwe na riria ethererwo bukai na ecoke atigirwe etithiritwe kutherwa na kukethwa ni theretwe na nyomba ciakwa nao za mahoteli za manene
onto jabu twethwa nya tukirite mono no ntunya jaba twinto jabi tukwendia twethwa tugita kwendia wo ngitine ya wau na tukona mbeca igitare tuiteta nguge mono na kutheria kiria mono lakini nte kumina gwakinyira kaire mubango juju atejanirwa na ndi oni ankuromba kaire mubango juju choke kaire so na ndi oni iromba rakwa kithirikari na mbuge I think this is the first time monyonete captured na mbuge kethira thirikari ne kwija ikambiria ku support places kana ku foster fully eja ikathithwa na historical site nonto mbera ara kuna gakinya ka Jesu na nya kwantu ibethara wejita kuona so na ndi thirikari kiaje kwamba kuthirwa igia kanya hotel kana bakomba kuthirwa bagiaka kinya to lodgings to rooms to anto takomama ndene roiriro rera watu kwamba kuthirwa tu ya resource forward nonto chikwamba kuthirwa igi tutethia kinya kuthomithia ana banti wa the orphans nakio kiuria kia karibaba kiri thirikari ni kiba gwaka kieni kia ndeke muthituni na kwina mirandi teno irayomba kubatethia nabo batikona bakigunika na kieni giki kia ndeke na ndenda tu iroko na beto gota mwito naria na mwito jo ijujo eta inyangai na no kwana tu ngai urite na ndi batu atu acindi kuthirekeria antu athithwa antu bareja jariku na bieni ayu public bikaithwa antu iri kuthithwa naria kakwende ngoro bweto bakuthirwa aja kautherwa ka kwena mwito bezete au nio yega ngurukie na bakuga batherie batuthithirie golf ibaja bathithia nkunga ibatigana na nau na ukwina ithaka bia thirikari bio no biumba kuthithirwa manto manene na manto ya jonte ja kethro ja kija na ibatige gwita kuthukia na aria kwina into bira tukuria ibeje guntu kuria gwi guntu guku munya kubagerio guka ukiria. We respect government na thirikari ni respect on the priority ri kuthithia indi rimwe ni geragia kuthithia bit of consulting ikerwa imbio yongo mwananchi akwenda na priority ina ire for example sawa ukaja kwithirwa thirikari ni kuona ibweka kugie airstrip nyethro ni mboritu as a conservationist airstrip ni njega lakini isiting ire antu athuku muntu gatwarie maburu airstrip itireta employment nongera atwika so commercial gwatwika na ina mantu ja ndege ni ku nyingi ikireta utari negeria ria kwara kwaraniria na abitha ba kaunti ya Meru Kaingo bachokia biuria bibiri ringite yiga indi mbumbite kwaraniria na MC wa Ruiru arera no kithinji ntu urakuga gatigira kwagirithia guka mwonyone gutigira kariba kugunika antwari tuthugana ya muno ja county government orotumba kunenkera kinya private investor akejaga kotiri nene au nikienda yumba ku attract more visitors na kinya kenda yumba kuandikithia ana betu ngugi nuntu it's a kind of itu gya kureta resources dene ya ward yetu so mtukwaraniria na department ya trade kiri county government ya Meru tumenya wala tukathithia batibere matugeta wananchi tubereze maoni jetu bakeja gutikaniria najo nontu tutenda gwita kuthithia ntu batetikirite nontu ndajore jwao bakeja gutwarwa tukaija thirikari ya county tukachwira private investor tomunenkera ntwara invest akenya oterio na ombe kuandika na betu na tuthiro twina more visitors bomba kuija kuona makinya janje izo nontu uja reo nagu no tuwikira gatanta kiri rugono rwetu rwa mwanya uthongi bwa bure na mukuthuraniri ni ugaki mutegi Pega sana gaki mutegi nontu wa ripoti iu nthongi mutegero ru TV atujukie kanya ka mbere kunogo kaindi ugeta kuraja twachokera ni ripoti yeye muntu mwakwithirwa atete uturo bwawe na bangi kathumba kumatuka sibitari nyuma ya gutumira ncho bietiagiri ntere chia kamba kia Himenti North ukebebe mutambo.
na Rhino Mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nonto mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyarekana no na vitamins na minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zuzu nande netosa Afya Plus angi nenye kedhirire karenio haumburetere ntima motuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe nukuthugania gwita sukuru ukienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tariria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwitania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwitania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijo kethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutu jo nice extra premium
mutindije nyana kamusere Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni Nice. Ki Nice na Nice Extra Premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Gutiye ntukingi kiretaga nja amweja murojo mudhongi jo mugatejo didetyo bwega ntuko chiondere ukiri nitunyaga chai na mugatejo didetyo na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikiti mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rume dhene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiriskuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje ku mugatejo mafuko ti mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire dimo kurukira 0722 872 315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok na nana nelele yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kuchokirie nkatho cha mwanya mutegeri weru TV no ntuba gwita na mbere kurumira nteto chietu tugichokera urani mukaririgeti wa mbondi ya Nchobia Jamiru norotete munene wa borithi nwe usie somawa wakamba kiano wakaboito akibaringithania na kwamukira nkunkumo kenda gwetikirie wendia wa Nchobi mathaja tibatere augite ni untu barikite kumenya nubobo nibugotigira kinya wendia wa Nchobi mathajara yatitikiritwe ni watho amwe na kwendia Nchobi ndegeni watho ndi muntu mwenwe na atete oturo bwawe na bangi akwe 20 kumatu kwa sibitari bakunywa Nchobi etiagiri ntere cha kamba kia Imenti North Muthuru Murioki no ina report ije Kionekene ntere chekamba kiara ntunkurukie 20 bombete kuthobe kinya sibitarine na kyoti kingi nyuma kuthoba nywete Nchobi irete kwereka ontubura kuringana na daktari akirikithio ntububu au gitebe na thine kiu kurema gwita na banginya kurema kuona
At around 2 p.m., we received a number of people from Kabakia village brought in by OCS and some PHOs of that area. They came in with symptoms of vomiting, blurring of vision, abdominal discomfort, and some hand loose motions. They reported to have developed the symptoms after consuming a known substance, which they consumed on 24th. We have managed to stabilize all of them and taken some samples for testing. Pamwe bakiaria ibombite kwithirwa bakiuga uria banyute nchobiji na bambie kuigua. Negoro ndeta nkone metho za Rwanda unirone kurunku. Raundi tu ndatanda unaningo fresh. Lakini ande ndetaka kono ja waitire mwa kono waitire lakini kwa kiodho kwigoro. So uligwa tata. Dai metho ake. Metho ake ote ungen kuigwa ni metho ake na mpara. Muthako ugo kwire. Aturetera kundite no. Twanyona ndio turambirie kuigua gisungu ndiurura na kuigua kiugo thoku. Ndara mtu umwe wambite kuthwa gitotoro kumenya no nyiwa nchobiji. Na ukiona hata wenye wamekunywa hiyo nini young mothers ambayo wametupa chukumu zao katika boma zao. Sasa tunaomba kabisa Kambakia kama kuna serikali watusaidie wakilie hiyo maneno ya pombe na bangi, at least hiyo area iende mbele. Indi amna bubu kuringana bisa mnene wambodi ya nchobiji ndene kaunti Meru no gitonga kubu no mbite kuthwa kirotera bamba askari barakuga bena ngumene bu nene akiambia no CS Maua like Maua police station OCS on 19th of every month utirate enda 1500 na aka askari bawe na borutha kuthiulunga na premise yonde bonka yonde Maua ita 50 bob na ingo kuzo ni onto to the national government, to the entire fraternity police force. Ira Imiru county le tongore tu ni muntu wetu county commander crack your whip. Obaire ni OCS ya Kambakia akiunyawe na ngume bu nene mono. The new OCS huyu amekuja Kambakia pia na adhi ate sheria tuweta wethira muntu ina license yewe na muntu nakwetia maotho yara wa muri nteto ingice kuria nuntu mwitie ngiri akore kunekera ngiri iyo tutafuatilia. Kenya ya siku hizi itumire erenera ya antu kuintimidatwa na data CEO na kinyankuruki korotera askari bakaboito barakuiba kurigeria akuga askari baba iba kurigeria biashara atagite license. Police officers bana baikaboito police post na bwebure ke manto ya bukinsa itira ya bwebera to thana cheni 300 we will protect you and the county government batibuite the license ya lika, but I'm telling them bareke na manto ya wetianto manadatu askari bakaboito na kuinsight antu baibera nyoka ya kuria lika license ka protect muthiene ethwa kiwojo kendia nchoibara bakagwatikana bakienderia na banini ngia kwithira antu kwendo nchobi muno less than kana nya officers bako baka happen kana tukaringirwa mbisa no tugo yi nyaga mera nire mwana inji nya we wona muntu mwana munini turingire mbisa tafadhali ututumire na rie tora kirabu kiu huyu atasahau kuuza pombe Merui Muthuri Muriuki wari Juma mutirijo Kangangi. Pamwe ba MCAs bakuorotwa ndene mbunge ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Lucy Mukaria ni borita tongeria bakuma rutere ruru rwa Kirimara bategetekiria kugabunwa gwa Kirima indi barungame nyuma ya munini wa Rais no Professor Kithure Kindiki bakiare bugite kwa miaka rutere ruru rwa Kirimara ni ruithirite rukigwata rungi mbaru na nande nikagita kaba kuthwa bagichokia njara Gakimutegi na chemanite na tongere baba na tuthuranira ripoti je. Bamwe ba MCAs bakuorotwa rio Lucy Mukaria bakuromba tongorio amwe na kariba Mount Kenya West kuwatanira bantu kugaukanagia siasa nuntu bagite giki kia munini wa rais. MCAs baba baruga batore kuwata gikuyu mbaru kuma kagita ka wathani bwa Kibaki na thaino borera bareta gikundi rio bakuona bathukane. Rira mulima jwethiritwe jukitongairwe ni antu bakuma Mount Kenya West Ameru tubauma nyuma batu tutauma nyuma ya Kibaki tutauma nyuma ya Uhuru Kenyatta kinyarire raringerwa Gachagua no turamuringirite kura twinde na ndende wona ande antu bakosa no bakosa na gisiasa umari
uga tutekereru inya twi mtonge kuma Mount Kenya inya boiba consinde Mount Kenya East ere part of Mount Kenya ni ntekuga ni athurano ndiuga atiri rere gita ria muntu kwetho umite mutongeria kwetho umite Mount Kenya East West ni igwinya yo part of batwi Ruto athithia bwega muno gite kiu gitaritirwe kwa murima giacokirwo murima so katobateri kwetho tugicokagia nkatho tukauga Ruto na onile ore na elegiteo lwario lwabaritie lwa gutwika itebira bikeja katika mlima bila bikeja Mount Kenya bionde bie naona gutikyo kiaritwa kinya kimwe itukwenda kinya bona nde beja gutwikira katheti getu jora tubekagira kao kagita kau kangi nkurukia tongoria babiba kuromba Meru kuwatira gite giki nontu ibaba kugunika bari bambere na twategeri tukwona arangorune takatomba kula tura kwikuingiria kuna ndende ngenda batu tugwatanira antu ba Meru antu ba Mount Kenya East tumbe kula tukere na kajo kamwe tukiugaga twenda gukaria mwana wetu at this particular time nontu ara akue kuona taka 2032 tumakwa tuna president au mete Meru kankwenda kuria Meru bonde tukare nyuma ya Kithure Kindiki His Excellency the Deputy President of this country tukare nyuma yawe nonto kulingana na miaka era ndakarotongerie ne imbije ore buketho bwina mutongerie strong as a community no maendeleo ya ketho aje ingi ikire bagwi na batu igita riri tucokerie President William Ruto nkatho no tubagutwa Kindiki ari mutongeria wetu igita jari ng'ombe rego kamwa kemenya irwa niero magwe rara nekaye wakinya irio kenda yumba kuriteria narua thirikari atu nio tugwatirite kani ko gagita ka tuthiete tukwiriritie utongeria bubu nene ndene ya Kenya na toriuga atiri mugate isaindi etu juri ntigwitikia kuri muntu umuritu omba kunenkerua mugate ata barite buburire MCA Rusimukaria kuretete utethio bwa roka na itekire chukuru ya primary ya Ribui untu bura bukathitwa nene na acheri wamwe na arimu tuthoretwe twina thina inene ya ite notinga currently we appreciate untu ana betu bakaomba kuthoma bwega bakaria ntu comfortable nontu mwana ati comfortable kinya kiria gwitanwa atiomba kukwata bwega otherwise we are so thankful we kuromba achiari bonthe bari Bui primary school bochiumie nainya ukagita mwana utigwanja ore ona arusi agita ntuko cionthe akauma nara umejite kubumberia kenda na betu mbokura au no tukarita mandaktari ni tukarita kinya the next president miaka ingi korweja kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru Njuma ni ukambitaga ki Mutegi Tukitana mbere na nteto ingi na DMC wa ward ya Wabera Salesio Kiambi norite thirikari ya kaunti ukurumira kwagirithia barabara cha ward Kiambi no tariria kuthuka gwachio akiuga ni twikite mpanga kuma ugendi kiria kari nongerete ati kinyani wirane gavana wa kaunti wethiritwa akikira akari na kagita nikakinyiga kuingia wirane buo DMC wa ward ya Bulapesa David Waithaka nwena teterete oritingo gwa thirikari ya kaunti wa kagita karia ithirite ri wathanine ni umbita kuritira mukari wa Isiolo ngugi kuoneka MCA wa Wabera Salesio Kiambi norite thirikari kaunti Isiolo rungu rwa gavana Ibrahim Guyo kuthithia njira cia Wabera akiuga njira ici ni thuki muno na ikarigerio witi ngugi bwa kari kagita nega katwerekerete mburene norite gavana uju kurikana wirane bure kire bakugita njira ici cia Wabera. Gavana wetu tunakupenda. Unajua wewe mwenyewe na kuambia barabara ya Wabera ni mbaya. Barabara ni mbaya sana. Na hii msimu wa mvua hii tunaenda ikienda kunyesha na kabla barabara itengenezwe itakuwa sinda kubwa. Na wewe ndio mwenye pesa, na wewe ndio mwenye kutoa amri pesa itoke ifanye kazi. Kiambi ana allocation yoyote ya kutengeneza Wabera, barabara ya Wabera. Mimi najua pesa iko kwa budget, iko pesa ya grinding na iko pesa ya moraming. Yote iko. Kwa hivyo gavana tunakuheshimu na tulikopea kura 90% katika area zetu ile iko town. Kwa hivyo barabara itengenezwe. Akiaria Nkoroki Kiambi norite thirikari kaunti Isiolo kuthithia survey kona Isiolo kendo mtu akethira na antu awe aria komba gwitira biashara cia batu chumbura ni mtu no riku tunataka
county government itume surveyor huko, hiyo soko ipimwe, iwe na mpangilio. Hata kama ni mtu mahali hako apimiwe 10 by 10, kanjengwa kanyumba mzuri ambaye hata sio ambao ya mawe, na hakuna mwingine anaweza ingia pale atoe yule amenjenga kanyumba alafu tupandilize tuweke mwingine. No, haiwezekani, kwa sababu hakuna wakati hiyo soko itakaa vile tunduka. No MCO Bulapesa David Withaka na akathite thirikari ni ngugire gwita wadi-inĩ ici akiuga njĩra cia Bulapesa ni gwĩkĩrwo lami ni thirikari nene na kaunti. Pale tumeweka pesa, kwa hivyo hiyo pesa hata ya kaunti ya wapi ya serikali yote tunataka ifanyie watu wetu kazi. Kwa hivyo mimi nashukuru hata kwa ile kazi ambayo pia inaendelea Bulapesa. Bulapesa haiko vile tulikuta, barabara zinatengenezwa. Nkurukino oretie gavana kuriunga nterene ici kurugura mirandi rere iki tukenda kuonia akali ate kwingogie gwito wandi-inĩ ici. Kabe ya juu tumetengeneza 2 classes, tumetengeneza ingine hata bura mpya ya ECD. Kwa hivyo gavana kuja ufungue hizi classes ndio watu pia hata waone kweli kuna kazi ambazo nafikiria we don't publicize ourselves what we do, na nafikiria hapo ndio watu ambao wanakuwa confused, wanaona kama hakuna kitu tunafanya. Jeripotera Tatu Chawero kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangiri. Serikali nene nambĩrĩte mũbango jwa kwa irio kĩrĩa antu banteretie gembe barabara mĩri ni mpanga ya kwithukirwa ni njogu bobo jete onde akaribu kete matetaja wenyange bobo burebo bareterete athara inene munini wa county commissioner gembe North Martin Muya akiaria kagita karia gutongerete mũbango jojo ugite kinyakethira irio bibini bika ibigatethia kwa thaiji utethio bunge bugikinya na bobarea bakinyiri ni utethio bobo ni bachokete nkatho tore Edwin Gatobu agutumenyithia weja ni bubo bikure kuma kiri thirikari butongeretwe DCC o sub-county Gembe North Martin Muya akiuga ni mutaratara jurengete gutetheria baraba inyangiru imere bia winjogu na bethiro bakithingatira baraba inyirirwo buruntu rene. Kama mjuavyo, mwezi wa 3 na 4 tulikuwa na tembo wengi katika eneo letu hili ambao walifanya uharibifu mkubwa katika mashamba ya miraa na mimea ile ingine, na baada ya hiyo kisa kutokea tuliweza kutuma machiefs wetu kufanya assessment na wakatuletea list ya wakulima 70 ambao waliadhirika zaidi, na siku ya leo tumewaita hapa leo tuweze kuwapea chakula ya msaada ili waweze kujisaidia kukabiliana na athari za uvamizi wa tembo. Ni bia kurabira thirikari kugamishire bia mukirete kombe gutindeka na byo ntuko inganona. Kila mwadhiriwa anapata gunia, benye mnaona anapata gunia moja ya mahindi, gunia moja ya maharagwe na kilo 8 za uga ya uji. Tunatarajia itawasukuma kwa masiku as they wait for ile msimu wa mvua kuingia mwezi wa 10. Nuntu bwa mukiri bwa gane akari baraba mukiretwa muno tongere bwa biche mbunge ogishiko giki nio Julius Taitumu no ende mbeto itokire thirikari gukurukira rwangiro ro kumenyera mbiti cha kithaka KWS gutigira ni kuthira mbithukiro cia njogu buru. So no sokore thirikari ya Mheshimiwa William Samoei Ruto nkatho no ntoba kujali maslahi ya antu betu arimi betu no ntoba thirikari ni njogu. Number 2, mbwe thirikari kinyendro twabye kuria ne ko antu babye kuria ni oleli malipo yo nigende komba ukonsinda antu bo bathirikire na ntoba bya kuria nigende komba obafindia bandaye, lakini nkomenya Mheshimiwa Taitumu ari ombere na usukuma nteto yu na ningwetika thirikari ikajali arimi bau ne yaba shugulikira urako kumbikana ende laini ne ya KWS no ntubwa nyumo ibisio turethire no tuthai kwena njo kinyo thaitirebe la Rwanda wito murugu na batethi buruba wate into bibio nikenda tumenya kurima na kenda tuendelea kurima miunde tu nikenda tutature kuewa tutirombera mbara kwa awa no twende ontu woni mundu ko inkethanko ni afote sinto na Rwanda kuingua thirikari tena mbere otwelelia na antu baba KWF bakareta njucio na wetu ringi nuntu bareta na tutiona badu thare waringi, lakini kuringana twino tongori bubwa ya ndene Embe North tukore wabia kora bino ntu bakuthwa kupitia mujumbe na kwa mona bubu DCC Muya. Wakati uvamizi ilifanyika pale Kamaringa tuliweza kuita KWS na kaenda pale wakafanya assessment, na pia tukapanga baraza pale Kamaringa ili ya kuelimisha wananchi njia ya kufanya kuripoti na kufanya compensation. Antonia Wero Juma Gembe North ni Edwin Gatobu.
Muthijo antiso na njira indi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegere TV nuntu bwa kuona kanya kugwatanira nao ni nteto inyingi na njira indi kuni wona charinga thaitha tona nusu nbitagwa Ntinyari Kinyua mananirio mathithio kari Maureen Kirimi tana mbere gukenera mibango ya TV korirwo kugwatana bautwe kiri mubango jwa Juma Sako nyume kagitagate kuraja.